Yabe tala po keng kaya katamong Santo Misa deng makatuki para king kapasalamatan di Sardas at Luz Medina and family, Frank and Eric and Gary Lee Macabali and family, Lina Toledano, Marilu Pasyon, Mila Bukad, Lizzie Biray, Bilya Billarais, Evangeline Canlas, Minerva Miranda, Early Standarte, Salamat at Makasayat family, Permina Musngian family, at Jonah Soriano. Para king pamanantabi ng Banal Espiritu, king pamilya ng Ani Rason, para king 75 birthday ng Carmelita Laksamana, Socorro Garma, para king malagwang kapaldanan, daring kay katang kapatad, Elaine de la Cruz at ting kanyang pamilya, Yan Alisa Osorio, Peri Deirit, Ameline Vilasatin. Para kayong special intentions de Ariel Joseph Reyes. Para kayong complete hearing ng and speedy recovery ng Remio Pangan. Sarias Karina and Patricia Poronda, Mario Chodoro, kayong special intentions Romel, Ilori, Rashid Medina. Para king kapainawan da rin kay katamong kapatad. Umiyango na biye ni Rodolfo, Siriaco, Purita Medina, Merla, Olga, Cristeta, Lumbang, Cristela, Merla Mangalos, Olga Mangalos, Maura, and Santos Jr., Deramas and Richard Jules Medina, Cesar Noel Medina, Agaton and Consolacion Bartolome, Eloy Senior, Normita Mariano Torres, Arturo Lasatin, Cristela Lumbang, Merla Mangalos, Jesus Velasquez, Amando Layag Senior, Estela Layag, Narciso Layag, at ding kapatid tamong miyango na biye na ala ng makaga nakakarela.
King lagyunan ni pa amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. ing grasya na ni ginutang Kristo, ing lugod na ning Dios, ating pamakyagum ng banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka antimurin. Kabang pagsadyan tayang pagmasyan ing sakramento ng lugod ng Kristo, tanggapan tamo ing palpikasala tamo, at ipanigapu tamo king ing patawaran, ampon pasik na nga nakatamo. Gino Jesus, ikang dinatang bantipunan mula ring bansa, king kapayapaning kayarianan ng Diyos, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang daratang king amanot sakramento, ban pasiknangan mo kami, king kabanalan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang datang king ligaya kampiyan ng kaligtasan, para king banal ang kapulungan mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. King Dios sa lubos mayupaya, pakaluluan ang katamo, at king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katasana, king die alanganga. Amen. Manalangin tamo, o mapamakalulong ikpami, sopan mo kaming magmasusing mipnong kabanalan, at may pamatulan king pamipasalamat keka. Uling ing pamaitas na banuang Kristo ng anak mo, iyang babiye garansya ke kami, king nung nuya migpauna ing maligayang buntok mi, karin kami naman manayang mayahus, ikaming galamena ning katawana. Iriyaduan mi king kapamilatan ng Ginoong Jesucristo ng anak mo, Diyos sa mabiyempuan magahari kambe mo, king kami atunganing banal Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo, king lituryaning amanaw. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. King minunang librong sinulat ko, o Teopilo, selese ko ing sablang depat na ampon ing tiro ng Jesus, iba't king kamumulan, ang gakingaldo amitas yabanwa.
Bayo yamitas banwa, milakwan niyang panabilin, king kapamilataning banal na espiritu, karing taong pinili ng antimong kayang apostol, kilub da ring 40 aldo, kay batning kamatayan na, maralas siyang pepakit karela, king miyayaliwang paralan, ae karaniwan, antimong patuto, king ya mabiyeya. Ikit de at akasabi nala, tungkol king kayarian ning Diyos. At inyang makatipon la, nga nang minye panabilin karela. E kayo mama ko, Jerusalem. Nune panaya niya ka rin, ingkalam apengako ningigpa. Aasabi ko na kaya kayo. Meminyag yaywan, king kapamilataning danom. Dapot ikayo, binang lambat, iba't kingaldoy ti, mga binyag kayo king banal ay espiritu. Kaya bere Jesus kanitang mitipon lading apostol at kitang dakeya. Gino, ibalik mo niya kanyan king Israel ing kayarian. Pekibat ng Jesus karela, ing kayo pa yan nangigpako, ya ing mitutuldo karing panahon at karingaldo at mangain tulid kaya kayo ing pakibalwan pa nung kapilan ladatang. Dapat mikatmuan kayong upaya potang datang ni kaya kayo ing banal na espiritu at ikayo ding maging saksi ko king Jerusalem, king kabilugan na Judea at Samaria at ang gana karing sikote ning yato. Kay ba't nang asabi iti, mitas siya banwa, kabang makalawe lakeya, at ingbiga pimpanan ne, king panimanmanda. Makalawe la pabanwa, kabang paitas siya, inyang biglalang linto, king arapanda, ringadwang kataong makaimalan maputi. Lalaking tao Galilea, ngara karela, bakit pakatalakad kayo keti at makatalanga banwa? I Jesus ay ikit yung mitas banwa king arapan niyo, datang yang pasibayo nung makanano yung ikit mitas banwa. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Papanik yung Diyos king trono na busal ning masayang kulisak at tiyup ding trumpeta. Papanik yung Diyos king trono na busal ning masayang kulisak at tiyup ding trumpeta. Ikong sablang tao makpak kayo, king mitmong tula king Diyos, kulisak kayo, uling ing ginong kakatas-katasan, sukat yang pitakutan, king mabilugayato, ya ing aring sakdaldegulan. Papanik yung Diyos king trono na busal ning masayang kulisak at tiyup ding trumpeta. Papanik yung Diyos king trono na busal ning masayang kulisak at tiyup ding trumpeta. Magkanta kayong kapurian king Diyos, dalitanan niyeng kapurian ing ari. Papanik yung Diyos king trono na busal ning masayang kulisak at tiyup ding trumpeta. Hulinging Diyos ya ing ari ning mabilugayato, kaya dalit kayong kapurian. Magari yung Diyos karing sablang bansa, makalukluk ya king sagradong trono na. Papanik yung Diyos king trono na busal ning masayang kulisak at tiyup ding trumpeta. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Efeso. Adwan ko king Diyos, ning ginutamong Hesukristo, ing marangal ay pa, king ipagkalupne sa ke kayo, ing espiritong babye kabyasnan ke kayo, at pakilala king Diyos, ban lubusyeng abalo,
Ipanalangin ko, king aslaga na lasaning Diyos, dingke kayong kaisipan, ban abaluyo, ing kapanayan ake kayong keyaos, nungno anti karakal at degulan, ing pengako ng ibye, karing banal, at ing alanangga ng kayupayan, ke katamong manalig kaya. Ing kayupayan ay iti, ya naman, ing pepasubling miye kang Kristo, at milukluk kaya king banwa, king dane wanan ding Diyos. Inya, at lalam ng kayupayan Kristo, ing sablang pamanyakop, kapanibalan, kayupayan, at pamumuntukan. May gityaw paya ing lagyo na, karing sablang lagyo, emo king panahon na iti, nune king pain tungol man. Pepay lalam ning Diyos, king kayupayan ng Kristo, ing sablang bagay, at ya ing pinili ng pekapuntok ning iglesia. At ing iglesia, ya ing katawan ng Kristo. Ya ing kasasakdala na, nitang misasakdal, king sablang bagay, nuka rin paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat ken Diyos. Talakad tapo para kakangalan ng may pabalita. Munta kayo at ituruye karing sablang tao ingkakong ebanghelyo. Kayabe yu ko kapilan man ang gaman king kapupusan ning panahon. Inginu mantabi ke kayo, At keka antimurin. pamamasay ba't king maya pabalita agpangkang sandukas. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga na karing labing metong, anti kanini ing makasulat, kailangan niyang dumalan kasakitan ing Kristo at subiyang miye king katlungaldo at king lagyuna ing pamanisi at kapatawaran da ring kasalanan sukat mi panaral karing sablang bansa magmula keti Jerusalem. Ikayo ring testigo karing sablang bagi. Eyo kakalingwan ing ako mismo itubot keke kayo itang pengako ng igpako. Inya kayo mama ko king syudad, hanggang ngayon tanggapan ingupayang iba't banwa. Kay batanita, tiki na lang Jesus king luwal na ning syudad, karas da betay, simbande at mibalik Jerusalem king mipnong tula. At ela patugot pupunta king templo, pupuri at pasalamat king Dios. Ing mayep ng balita ning Ginoo.
Kapurian keka, O Kristo. Atin metong aklasing asan, deti ausan dalang Pacific Salmon, king kapampangan salmon, ingaus tamo salmon, ali, at balutala mo rin salmon, detang makalata. Ne karaniwan eta pamenakit salmon mabie. So dating Pacific salmon, deti umpisan ding biera, ketang fresh water, ketang matabang adanum. Inyapin ausan dala anadronus fish. At kay bat dating asan, dating Pacific salmon, muntala ano ka rin manatilila kaya kabanda ding dakal aban. Kay bat na ning adwa o ning 5 banwa king dayat malat, deti ibalik la nula menibatan. Ibalik la nula menibatan, nula mibait. Ban kanita mangyebun lareti, at ausan de iti spawning. At ilang ausan da homing instinct, balureng balikan, nula menibatan. Dating asan maglakbela, dinalan Amelia may git, ban kanita may balik la, nula mibait, nula menibatan. Kay bat na nitang spawning, kay bat na nitang mengebun la, itang matuang salmon, malyaring miyeyo, pero king saguli mo pilan mong parumingo, at kay bat bagya-bagya matene, iting asan, iting salmon. Kaniting aldo, pag masusyan tayo, ing solemnidad na pamaytas na banwa ning Ginu. Guri nang sabihan, ing panlakona ning Ginu, ketiking yatu, ban kanita, mibalik ya, nuya menibatan. Ibat ya king igpa, mibalik ya king igpa. Ibat ya king Diyos, mibalik ya king Diyos. At iti ausan tayo asensyon. King prepasyo na niting misa. Adwala ring prepasyo niting pametas na banwa ning Ginu. Ketang mumunang prepasyo nga na ketang kalibudtana. Mediator between God and man. Judge of the world and Lord of hosts. He ascended not to distance himself from our lowly state, but that we, his members, might be confident of following where he, our head and founder, has gone before. Nga nawari, talapamilatan, pilatanan ning Diyos, amponing tao, ukum na ning yatu, ampon ginuda, ding ehersitos, nga napepaitas da, iban kanita nga na ilawot ne ing sarili na, kikakatang malukang kabilian, nune ban kanita itamong galamena, nga na mika kumpiyansa tamong tuki keyo, ing kakatamong pamuntuk, ampon pundador, ban kanita buri ng sabihan, nukarinya, karintamo naman munta, tukyan tayo. Kita namang prepasyong kadwa, niting pangos, pamitas na banmaning ginungana, for after his resurrection, he plainly appeared to all his disciples, and was taken up to heaven in their sight, that he might make us sharers in his divinity.
Kay ba't na nga na ning pangasubli ng mebye. Ayagan niyang pepakit ka rin kayang sabla ng disipulo at pepaitas siya banua akakit da ban kanita itamo nga na gawa na katamong karake king kayang pangadiyos. Karake king kayang kadiyosan. King pamaitas na banwa ning Ginoo alanayo physically alanayo king kayang katawan pero atiyo pamurin ing Ginoo. Ngarapin absence is a mode of being present. Alayo pero atiyo kingaliwang aske kingaliwang forma. In San Leo Magno, Saint Leo the Great, meto nga pantas na ning banal a kapulungan, katang kayang meto nga sermon, Sermon 74, nga nang sasabing San Leo Magno, that which was then visible in Christ has passed over into His mysteries, burin sabihan, into the sacraments. Ita nga ng kanita mayakit kang Kristo. Ngeni nga na mipasa na karing kayang sakramento. Itang mayakit kang Kristo kanita. Ngeni mipasa na karing kayang sakramento. This is a movement from visible presence to sacramental presence. E naayagan akakit me i Kristo king kayang katawan a pisikal. Ngunay mayakit iyay Kristo at iyo karing kayang sakramento. Kay ba't na ning pamaitas na banwa ning Ginoo, itang presensya ng Kristo, mayakit iya karing sakramento. Karing sakramento. I Kristo, wala ni kitiking yato, pero at iyo pamurin king kapamilatan dading sakramento. Magumpisa king binyag ang lalo-lalo na king Eucharistia at iyo'y Kristo. King Eucharistia, kaniting misa at iyo'y Kristo busal tamo. Nano'y pengako na ning Ginoo, where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. Nung nuka rin di nga duwa o at lumitipon la king kanakong lagyo, ako at yuko busal da. Pekaditak na nining apong Ginoo. Nuka rin di nga duwa o di nga tlu, mitipon la yaku at yuko busal da. Inyapin king kakatang pamitipon at iyo'y Ginoo busal tamo. Potang mababasaya ing amano na ning apong Ginoo. At iyo ing Ginoo. Paganakanak katamo ning konstitusyon king Sagrada Liturgia, potang mababasaya ing amano ning apong Ginoo. Ikri mismo iyang makipagsalita karing tao. Aliway tang lektor, nunay Kristo mismo iyang makapagsalita karing tao. Kristo at iyo king talasuyo, king minister na ning sakramento lalo ning Eucharistia. Kristo at iyo lalo na king tinapi ampon alak. Inala simpleng tinapi, simpleng alak, nune maging katawan ampon dayane ning Ginoo. Kristo at iyo karing miyayaliwang sakramento. Nganaping San Agustin, potanga ng Pedro yung maminiyag, o potang Pablo yung maminiyag, hanggang potang Judas yung maminiyag, Kristo yung maminiyag. So, Kristo at iyo karing kayang sakramento. Potang ing pari, mamatawad iyang kasalanan, Kristo iyang mamatawad karing kasalanan, at iyo'y Kristo
So this is the shift from the physical presence of Christ on earth to His presence in the sacraments. Sight is replaced by faith. Itangakakit mo king mata, ngini mayakit iya king kapamilatana ning kasalpantayanan. So sight is replaced by faith. At eting sakramento, ilaring pamakitagputa mo kang Kristo. Ilareting paralan no makanano eksperyensya tayo, ing pakaluluna at ing kaligtasan adarala ng Kristo ke katamo. Itiya iting paganaka ng Saint Leo the Great ke katamo at tiyo pamuri ni Kristo ang gamang pepaitas neban mo. That which was then visible in Christ has passed over into the sacraments. At aliwa mo isan Leo Magno ing patutu kaniting katutuaning kasalpantayanan. Nunepa naman itabmetong pamuring doktor na o pantas na ning banala kapulungan isa ng Ambrosio ning Milan. Kitang kayang Apologia Propete David nga na. Nga ng San Ambrosio, you have shown yourself to me, O Christ, face to face. It is in your sacraments that I meet you. Pepakit me ingke kang sarili kanako, O Kristo, at arap-arapan nga na, akakit da ka, at akakit da ka nga na, akakatagpura ka, kareting kekang sakramento. Uwaman alani inginu, king kayang katawan, ketiking yatu, at pepaitas nebanwa. Pero ati pamurin, king aliwang paralan, inginu. King kapamilatanda, deting kayang sakramento. Sana potang pagmasusyantala deting sakramento, ing mumunang dumalan king kaisipan tamo at kapilbibluban, kareting sakramento at iyo inginu. Kareting sakramento akakit king arap-arapan inginu. Kareting sakramento akatagpuke pa iting ginung kanakong Diyos. Sasalpan tayo kung Diyos, ipang lubos mayupaya, dinalang king banwatiyato, at kang Kristo anak ng bugtong ginutamo, upaya ning banal Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasalan upayang Poncio Pilato, mipaking krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, katungal dos si Biyang Medye, pepaitas siya ba no makaluklupuan ng Diyos, ipang lubos mayupaya, iba't ka rin magbalik yan naman ketiban kung ka rin mati. Sasapan tayo king banal Espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamak daring banal, king pangabataw daring kasalanan, king pasamiering mete, at king iye alanganga. Amen. Iginutamong Jesus, mabibiyaya ni king ligaya ning igpa, dapat balutamong atin yang kamalayan karing kekatamong pamangailangan at malyari na katamong damayan. Anti mo nung makanatang mekiraki king makataw tamong kabilyan. Inya nga tamong manalangin kayo, Ginoo itubod me ke kami ing espiritu mo. Ginoo itubod me ke kami ing espiritu mo. Ginoo, kapamilatanin kaya kang espiritu ning tetagan. Agyagan me ing papa at din kaya kaming obispo at ing kabilugan abalayaning Diyos. Ing umela king dalan ning pamagbayo at alang takot amanarig king paintungol. Ing anya ngaming manalangin. Ginoo itubod me ke kami ing espiritu mo. Ginoo, patnubayan at pakilusan mo kami kapamilataning kaya kang banal ay espiritu. Ban mi biye kami agpangking kaya kang ebanghelyo. Anting masayang balita ning lugod, katuliran,
at kapahayagan. Inya ang aming manalangin. Ginoo, itubod me kay kami, ing espiritu mo. Ginoo, ibuklat mo kami king kang espiritu. Gawan mo king metong apuso at kaladwa. Ban miyabe-yabe, italakad miya ing metong komunidad, adaptan para king metong at metong, itang depatan mo para kay kami. Hinya ang aming manalangin. Ginoo, itubod me kay kami, ing espiritu mo. Ginoo, itugtog me ing kang espiritu karing pamuntok ding bansa. Gawan mong taong ating matampang panlalawi, banding tao, ilang maging manimunarang masabal, at makalalang lang kapaligiran, amit mo king dangal, at katimawan, anong nuring tao, pasulwanda, ing karelang kagiwan, inya ang aming manalangin. Ginoo, itubod me kay kami, ing espiritu mo. Ginoo, ibiyeme kay kami ing kang espiritu ning lunos at pakalulo. Ban igalang mi ing sablang biye at saupan ding kapatad ming at yuking pamangailangan. Abayan mo kami o Ginoo, ban ayabayan mila at makapagbalik king kapanaligan da king biye. Inya ang aming manalangin. Ginoo, itubod me kay kami, ing espiritu mo. Tanggapan na sa ning Diyos, ing kapasalamatan daring pamingso, hiulino sana king kayaryan ng maligaya, ring kapatad tamong mayang mubye. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itubod me kay kami, ing espiritu mo. Hiniaduan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginoong Jesucristo, ing sablang upaya, miyabiyake ka karinban mo, at kaya tiking yatu, mamali ka kaya kami king kapamilatan ng Espiritu mo. Ban kami ring maging amano at pangayatyu mo kaya tiking yatu, ngayon kasalukuyan, ikang mabiye ang puan magari, manggaman kingalangan. Amen.
talakat tapo. Manalangin kay kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yarapanan ng Diyos, sikpang lubos mayupaya. Tanggapane sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, kingi kapuri ang poni kaligahan ning lagyuna, kingi kasaplalata mawat ning mabilog na banal a kapulungan. O malugod ay ikpami kimipnong kapakumbaban, dramya kaya kangeni iting sakripisyo, bilang kapag masusyan king pamaytas na banwa ning anak mo, pagkalam mo sana, king mitas kami muna man banwa, king kapamilatanan ning pamakyagumi, kariting banal na misteryo, itiyaduan mi king kapamilatanan Kristong ginumi. Amen. Inginu mantabi kay kayo, At keka ang timorin, itas yula ring pusuyo, makatas na laking Ginoo, pasalamatan tayo inginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ang panmatulit sukat ang pon makakabus, ing puriyan ang pon pasalamatan da kakapilan man ang pon nukarin man o ginu, banalaik pa Diyos sa malugud ang pon maganaka. Ampat ing Ginong Yesus aring maligaya, at midagumpe laban king kasalanan ng pon kamatayan, pepaytas siya banwa king aldoyti, busal na ning kapagmulalan daring anghel. At karinya ing talap amilatan daring tao arapaning Dios, at ukumna ning yato at ginuda ding sablang ginu. E para dumayo ya king ke kaming kalukan, nuneban adana na kaming kapanaligan, ikang ming galamena, king minsan na yaldo, tuki kami naman kaya karin banwa, ano karine migpasiuna, iyang buntuk ampon pigmulan mi. Inyasat maglapo king tulang daralanan iting Paskwa, ring sablang tao king mabido kaya magsayala, antimurin ding sablang upaya ampon hanghel na ning banwa, daralit laking digaya mo, alang tuknang ngaming ang pupuri. Ikapining banalaik pa ating metolelangan matampanak ang pupurian, uling kapamilataning anak mi Yesu Kristong ginumi, at ngupaya ning banal Espiritu pagkalaman mong biing sabla, layon pabanalan mo. Alakang tuknang miditipon king banal kapulungan mo, bahan kanita manibat king kayaslag ning aldo ang gana king kayalbug na, ing dali sa damyang pangya king kaligaya ning lagyo mo. Ulinita o igpa ipanigapumi, palukubang pon pabanal mula king Espiritu mo, retingayin na daralang pon daraon mi keka, ban magawalang katawan ang pondayanan ning anak mi Yesu Kristong ginumi, amen abilin ke kami king pagmasusyan mila reting misteryo.
At tatandaan mi pa kanitang beng mi pagtaksila niya, kinuha na yung tinape, pepasalamatan at pinuri, piraso na yung tinape, dinuang na iti, karing disipulo na ngana. Kuanan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling itiya ing katawan ko, amidahon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat na aning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayo pe pasalamatan at pinuri, dinuang na iti karing disipulo ng ana, kunan niya iti kayungan at minum kayo kaniti, uling iti ang kalis ning daya ko yung daya ning bayo ang panalangang tipan, ami bubu para ke kayo pon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti king pamigaga na kayo kanako. Maulaya ing misteryo na ning kasalpantayanan. Inyangin ing gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing makaligtas ng pamaylas ang kamatayan ing anak mo, ing maligayang pangsudang mebi at ing pamaytas na banwa, lain makasadyang salubong kikadwa ng panyatang, daram niya ke kabilang kapasalamatan iting mabie ang banal as sakripisyo. Baligdan may mipnong pakaluding ahay ning banal kapulungan mo, at kilalanan may midahon king biena, pauning sakripisyo ning kamatayan na biriyan mo kami sut keka. Pagkala mo sana ikaming mipasignangan king katawan ng pondaya ning anak mo, ing mikapnuan kami king banal ng Espiritu, at magmetong kaming katawan, metong mga Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sana maging metong mga langanggang daon keka, at papalarianak mirakayanan king pimamanan ding banal mo. Muna kambianing nuwan na Maria, ang kapilanman birhen na induning Diyos, kambianang San Jose ing esposo na, kambiaring nuwan mong apostol at maligayong mong martir, kambian ang sanudas na dewa ding sablang banal, paulining pamamilat ng damanali kami rinan kasaupan alang patan at king harapan mo. O ikpaiti sana ng ahining pangasut mike kapasulungan ng kapayapan, ampon kaligtasan ding sabla aking mabilugayatu, pasignangan mesa na king kasalpantayan ng panuguding banal kapulungan mo, akasalukuyan maglakbek etiking yatu, kambianing talasuyo mo, ileyo ing papami, at Florentino ing obispumi, ding sablang obispo, pari ang pondiakono, ding sablang susuyo king banal kapulungan mo, ading sablang taong pepayat bus mo king anak mo. O mapamakalulong ikpa, pakiramdaman mo yung panalangin iting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo, kaniting maligayang aldo ning pamaytas banwa, nung kapilan ni Kristo, mipukya ginu ning banwa ampon iyatu. Pakaluluan mo lamang atipunan ding sabla mong anak nula pamanan makasaot, ding kapatad ming miyangon na biya ding sablang kaya kami matula, ampon may muna kaya tiking yatu. Malugod mula sanang tanggapan king kairian mo. Ano ka rin kami manay magkamit lubos king ligay mong langanga. King kapamilatan ng Kristong ginumi aking uli na pagkalumuking yatu ing sablang bage mayap. King kapamilatana, kambien ampon kaya kagum ning banal Espiritu, sablang parangal ang panligaya keko Diyos sig panglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Ngayon manalain tamip nung kapanaligan king pa karingamanong tiro na kay katamu ning Ginoo.
Ikabus mo kami king sablang maro kay pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, baan king kasaupaning pakalulumumi timawa kaming parahati king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyos kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pagsadyan ming panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabus mi Yesu Kristo. Uling ke kaing kayarian, nating kayo pa yan, ang poning ligaya, manggaman king alananga. O Diyos, sa ikpaming ginumi Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ingkapayapan lalakuan ko kay kayo, ingkapayapan ko babiyap kay kayo, mula sana babalikdan din kasalanan mi, nunaing pansinan ming kasalpantayanan ning banala kapulungan mo, lain ming pamayapan ng panbisan meto nga nagpangkikaburian mo, ikang mabiyang pon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ingkapayapan ning ginuman tabes sana kapilan man kay kayo. At ke ka ang timurin. Yang pangtaying wagahan ning kapayapan, king metong at metong. Niyo'y kordero ning Dios, niyo'y milalako king kasalanan ning yatu, nuan laring mayahus king apuna ning kordero. Ginoo, eko matampan tanggap ke ka, dapat yakasmenging nga mano mo, kumayap na ako.
Talakat tao. Manalangin tamo. O maganakang igpami, paintulot mo kay kami ketiking yanto, ingagang panimilaring banal na misteryo mo. Ing lugod mi king biye Kristiyano, tayra ng pon, idala na kami sana king ligaya, ano ka rin munadelang makapawuna ing pangatao mi, iriadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukloko po sa guli. Kanita po den choir atilo ketang choir lop. Ngeni atilo po kening lalam den choir. Bakit po? Den pong choir parti nala ning balayan asasamba. Ela dapat makakawani. They are part of the worshiping assembly. At ingobrada po den choir, it is to lead and support the singing of the community of the assembly. Ing manimunala at mantinyanda ing pamagkantana ning balayan ing komunidad asasamba. Ila po mag-perform ang tiking metong a show nune ila ring manimuna at susuporta king pamagkantada ding sisimba. Ang yan naman po karenggaindong manok, potang tatayran doreng sisira, nukan laretang gaindong manok. At iluking gulot, o tiluking arap. Siyempre po, atilo king arap, uling ila ding tatayit. Makanyan mo nang po kareng choir, ila ring manimuna, ila ing tatayid, ila ing susuporta king pamagkantada ding sabla. Kakadwa po, numinsan po akaugalian awsan niyang anticipated mass, irang misang Sabadong bengi. Iya po anticipated mass. Nunay Sunday mass ya. Uling po ing Domingo, magumpisaya, irang Sabadong sisilim. Balang Domingo, atin yang first vespers, karitaya magumpisa ing Domingo. Nyapin po, ewusto ing awsan niya itang Sabadong misang bengi anticipated mass. It is a Sunday mass. Okay? Talakad ko po. Inginu mantabi ya ke kayo. At keka ante mo rin. Idukuy laring buntuk yat manigapuking bendisyoning Diyos. Bendisyonan na kayo sana ning Diyos sa lubos mayapaya, ngeni king aldoy ti ing bugtong ng anak pepaitas siya king banwang matas. Lain biklat ne para kay kayo ing pasbul na ning banwang kakarinana. Amen. Pagkalub na sana kay kayo, king nung makanano yang pepakit ni Kristo karing disipulo na, kay bat na ning pangasubli ng mebye, makaniya naman sanang pakit kay kayo, king tulang langanga, potang subdiya naman keti, banmukum karing mabye, ampon karing menga mati. Amen. At Jesus, asal pantayan yung makalukuluking wananing igpa, king kayang kaligayan, akam taniya sanang tangalan, agpang king pengako ng mantabi ang gana king kawakasan ning panahon. Amen. Bendisyonan na kayong lubos may payang Diyos, singig pa, ang paning anak, ang paning banal Espiritu. Amen. Iting kakatang misa, mayari ne, umetamo king kapayapan. Alleluia, Alleluia. Salamat king Diyos. Alleluia. Alleluia.